عبداللہ بن زبیر کہڑا ہکڑی بی شے ٻڌائيندو ہلاں معلومات خاطر اہل حدیثو یہ شیوں ذہن میں ویارو باطل جے رد دے لائے صحابہ جو شان سڃاڻڻ جے لائے ہکڑو صحابی اهڙو آهي جنهن جون 4 پیڑھیوں صحابی آهن ہک صحابی ہزارن جی تعداد میں صحابہ پر ہکڑو صحابی اهڙو آهي جن جون 4 پیڑھیوں صحابی آهن وہ کهڙا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوستو اج ہن جائے تے اچی مکھے بے انتہا خوشی تھی آئے چھو تا اج کان تقریباً 4 یا 5 سال اگ میں جڏهن مون 7 میل تے مسجد میں جمعوں پڑھایو تڏهं تے کا بि شے کون ہوئی. اسان جو دوست برادرم غلام قادر دل صاحب مکھے وٹھی آیو ऐं हिकिड़े चाचे सां मुलाक़ात करायई. माफ़ कजो मूंखां उन जो नालो विसरे थो. उन चाचे रसूल बख्श साहब उन वक़्तु ऐलान कयो त साईं आऊं पंहिंजी सर्वी ज़मीन मस्जिद लाइ ऐं मदरसे जे लाइ वक़्फ़ करियां थो. उन वक़्तु हिते का बि शइ कोन हुई ऐं अॼु ॾिसो तव्हां जे साम्हूं अल्लाह ताला जी मदद सां अज़ीम शान मस्जिद ठही चुकी आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसो बि क़ाइमु थी चुको आहे ऐं इंतिहाई सुहिणे नमूने सां हली रहियो आहे. इहा बि ख़ुशनसीबी आहे मस्जिद मदरसे जी जो मौलाना अब्दुल जब्बार अज़हर हफ़िज़हुल्लाह जहिड़ा लाइक़ उस्ताद हिन मदरसे खे मिलिया आहिनि. इहा बि ख़ुशनसीबी आहे. अल्लाह ताला खां दुआ घुरूं था अल्लाह हिन दीनी इदारे खे क़ाइमु रखे ऐं हितां जय्यद उलमाए किराम फारिग थी निकिरनि जेके अॻिते हली क़ुरान हदीस जो पैगाम परे परे ताईं पहुचाइनि. यकीनन असांजो दोस्त रसूल बख्श साहब जे लाइ सदके जारिया आहे. जेसि ताईं इदारा क़ाइम आहिनि अल्लाह जो घर हिते आहे माण्हू नमाज़ूं पढ़ंदा रहंदा दीन जी तालीम हासिल कंदा रहंदा. असांजे दोस्त खे अजर लगातार मिलंदो रहंदो. इहा वॾी ख़ुशनसीबी आहे. अल्लाह जंहिं ते महिरबान थींदो आहे उनखे अहिड़ी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो आहे. दोस्तो तमहीद खां पोइ आउं पंहिंजे मौज़ू ॾांहुं अचां थो. तव्हांजे साम्हूं हींअर जेका आयत तिलावत कयमि इहा आयत क़ुरान मजीद जी 33 नंबर सूरत सूरह
احزاب جی آیت ہے. اللہ تعالی انہی آیت کے اندر اساں سبنی مسلمانن کے واضح کرے ٻدایو ہے تے جے کدے تواں کے زندگی گزارنی آ قرآن سنت مطابق تواں کے شریعت مطابق زندگی گزارنی آ تو ان جے لائے نمونو ایک ہی شخصیت آئے اے اوا شخصیت ہے اللہ جے آخری پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرمائے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مومنو یقیناً تحقیق تواں جے لائے اللہ جے نبی جی زندگی میں بہترین نمونو اہڑو نمونو جے کے تواں اپناؤ جن کی تواں پیروی کرو. انہیں میں اساں مسلمانن جلا سبق ہے سمجھانی ہے تو چاہے عقیدو ہو جائے چاہے عمل ہو جائے چاہے اخلاقیات ہو جائے چاہے سیاسیات ہو جائے چاہے اساں جی معیشت ہو جائے جے کڑے کا شخصیت اتھارٹی آ جن جی پیروی اساں تے واجب لازم آئے تو اللہ جو آخری پیارو پیغمبر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تسلیم کریوں تھا. اساں جا بھائر اللہ جے نبی ساں محبت رکھن تھا اساں کے سندن نیت تے کو شک کونے پر کدے جے پیغمبر ساں محبت کی دعویٰ کی ونے تھی ان جے عقیدے کے تے ڏسو جے عمل کے تے ڏسو یا کیڑی محبت جو جے ہستی ساں محبت کئی ونے نہ ان جو عقیدو ورتو ونے نہ ان جو عمل ورتو ونے پوچھا جی محبت اللہ جو پیارو پیغمبر تو عظیم انسان آ. امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر حدیث آندی شیخ البانی ان کے صحیح کے اندر صحیح قرار ڈنو 500 فرمائیں تھا ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار الا وقد بين لكم. وہ دوست جے کے سمجھن تھا تو دین ان پورو آ اساں پنجے طرفاں انہیں میں شیوں شامل کرے سکوں تھا. وہ دوست انہیں حدیث کے غور سامدن اللہ جو پیارو پیغمبر چھاتو فرمائے پان فرمائن تھا ہر وہ شے جکا تواں کے جنت جے ویجھو کرے اے جہنم کھاں پرے کرے تواں جلا بیان تھی چکی ہے. منا آؤں بیان کرے چکو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرے چکو ہے ہر وہ شے جکا تواں کے جنت جے ویجھو کرے جہنم کھاں پرے کرے. انہیں حدیث روشنی میں سوچو وہ اساں مسلمان بھائر سوچین جن نواں نواں کم دین میں داخل کیا ہے. اللہ جب مانو اللہ جو نبی تے چلے تو منہ ہر شے بدائے شدیا جے کا جنت میں پہنچائے جہنم کھاں پرے کرے. کوئی تمہیں نواں نواں کم کتھاں دا یہ نیو نیو شیوں تمہیں کتھاں دیو جنہیں تے دین اللہ جے پیارے پیغمبر کی زندگی میں مکمل تھی چکی. ڈسو پان اچن تھا حج ادا کرن اے اللہ جے نبی زندگی میں ایک ہی حج ادا کیو. یاد رکھو سال ہجری میں عرفات و میدان آئے 9 تاریخ ذوالحجہ دی قرآن کی آیت نازل تھی سورہ المائدہ دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مسلمانوں اجو کے دی مو اوہاں جلا آواز جو دین مکمل کرے چھڑیو مو پنجی نعمت وہاں تے پوری کرے چھڑی
اسلام کے دین کی حیثیت سے تمہاں پسند کرے چھو من اللہ کے نبی کی زندگی میں دین مکمل تھی کا کمی کونے ہانے جے کرے کو مانو دین کے اندر اڑی شے داخل کرے تو جکا اللہ دے رسول نائے کئی صحابہ نائے کئی وہ مانو جڑت ان صدیر طرح چوے تو اللہ دے نبی انا کے شیوں اساں تئی کون پہ جائیں امام مالک جو قول ہے امام شاطبی علیہ السلام کے اندر آندو تو جب مانو دین میں نو کم داخل کیو فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ انہیں یہ گمان کیو تو اللہ جے نبی نوز باللہ رسالت پہچان میں خیانت ہے پیغمبر پورا دین کون پہچانو وہ پہنجے عمل سا ثابت کرے تو تاں دین ان پورو آئے انہیں جے اندر کے شیوں داخل تھی سگن تھیوں حالانکہ تمہاں ॾिसो اللہ دے پیارے پیغمبر دین اساں تے کہڑے طریقے سے پہنچاयो ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ویٹھل آئے ہکڑو مانو ہلی آئے مشرکو اعتراض کرے تو طنز کرے تو چاہے تو سلمان اوان جو پیغمبر تے تواں کے قضاء حاجت جو طریقو بھی سکھارے تو انہیں طنز کیو ہمرو کہیں پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ قابل کون بلکہ انہوں کے جواب نہیں تو ہاں اللہ تعالیٰ سانا ایڑو پیغمبر موکلیو جے کو اساں کے قضاء حاجت جو طریقو سکھارے تو انہیں سکھارے ہوا جڑے تمام قضاء حاجت لا ونجو تو قبلے طرف منہ نہ کرو تمام قبلے طرف منہ نہ کرو جے کدے قضاء حاجت لا بہتر استعمال کرنا پون گھٹ میں گھٹ ٹے کرو کھابے ہتھ سان استنجا ہڈی کوئلو چھیڑ انہیں سا استنجا نہ کرو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہیں مانو کے جواب ڈنو اللہ جے نبی اساں کے قضاء حاجت جو طریقو سکھاریو ہانے ہوں پچھا تو خدا را غور کرے جواب لیو جے کو پیغمبر قضاء حاجت تو طریقو امت کے سکھارے ان پیغمبر کتھے چیو مجھے وفات جو یا مجھے پیدائش جو ڈیہاڑو ملائے جو نا میلاد ملائے جو پہنجی زبان میں چاہیے تو سگیا نا اللہ جو رسول جیکا ہر شے اساں کے بدھائے ویوا جنت جے متعلق وہ پیغمبر چوے ہا نا تو مجھے میلاد ملائے جو مانو کو گزارے وجے ٹیجھو کجو بارو کجو چالیو کجو جمانو کجو ڈہو کجو اللہ جے نبی چاہیو اذان کھا کے میں درود سلام پڑھ جو اللہ جو نبی تو بدھائے پہ سگیو نا مانو کرے کرے جو نان صحیح وہ اسپیکر جو تھا استعمال کرو اللہ جا بانا تھوڑا غور سان سوچو ان زمانے میں اسپیکر ہو لائٹ ہوئی اسپیکر ہو جیا تو یقیناً استعمال کرو ونیا چھو اللہ کے نبی جو فرمان آئے عوام مؤذن وہ تھیے اذان دین وارو وہ تھیے بانگو وہ تھیے جن جو آواز بلند ہوئی ان زمانے میں بجلی ہوئی اسپیکر ہو ہوائی جہاز ہو جنہیں ہوائی کن استعمال کیے تھی نا پر ان زمانے میں بھت ہو دیکھ ہوئی کپڑوں ہو جنڈو ٹھئی پہ سکو بدی دی دیگ رد نہیں پہ سکی یہ شیو موجود ہوئی اللہ کے نبی یہ شیو تیار کرائیو حکم صحابہ کے دناؤ تو جے کو اعتراض کہیں پہ یہ شیو تو ہوئی کون اللہ اکبر یاد رکھی چلو کرو نقطوں مجھے جمرو اللہ جو رسول پہنچی زندگی میں کو کم کرے سگے پیو نہ کیاؤں یہ نہ کرن وہ حجت دا نہ کرن وہ دلیل بخاری جی روایت بدائی دو نا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ جو طواف تکن بیت اللہ جو گھنیوں کنڈو ہیں 4 کنڈو ہیں
ایکڑی کنڈ میں حجر اسود بھی لگل ہے، بی میں تواں جتے ہتھ لائندا آیو رکن یمانی، 4 کنڈوں ہیں. بیت اللہ جو طواف کندے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ چھا پیو کرے، چئی کنڈن کے ہتھ پیو لگائے، چئی کنڈن کے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایو تا اے معاویہ مو اللہ جے نبی سان گڈ طواف کیو آئے، پان سگورا صرف 2 کنڈن کے ہتھ لائندا ہوا، حجر اسود واری، رکن یمانی واری. چھا دلیل پیش کیائیں تو باقی 2 کنڈن کے اللہ جے نبی ہتھ نہ لاتو، جنے پیغمبر نہ لاتو تو ہانے تواں بنا لائنو. مانا سیدنا عبداللہ بن عباس ٻڌائڻ چاہے تو اللہ جے رسول عمل کونے کيو، تواں کي به کونے ڪيو. تو پیغمبر دین اساں تے پورو پہچائے تو تمہارے سو بعد اوقات صحابہ کرام اहिड़ी شے تے به کاوڙیا آهن جو تمہاں حیران رہی ویندا لیا تو صحابی کاوڑیو چھو. سیدنا عبداللہ بن عمر ویٹھل ہکڑے مانو چھک ڏني نچ ڏني ऐं चयाईं अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह. हालांकि सुन्नत छा आहे सिर्फ़ चवण अल्हम्दुलिल्लाह, ॿुधण वारो चवे यरहमुकल्लाह, वरी छिक ॾियण वारो चवे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम. अल्लाह जा बानो इहे शयूं यादि कंदा करियो. पैगंबर जी सुन्नत बि अमल, दुआऊं बि वठण, अल्लाह जो ज़िक्र बि करण, ॿिए मुसलमान भाउ जे लाइ दुआ बि घुरण, पंहिंजे लाइ बि दुआ ॿिए खां वठण. हुन माण्हू छा चयो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अल्लाह जी तारीफ़ ऐं सलाम हुजनि अल्लाह जे रसूल ते. हाणे पहिरीं तव्हां खां पुछणु चाहियां थो पैगंबर ते सलाम चवण छा का क़ाबिल एतराज़ ॻाल्हि आहे? छा इहा का शइ क़ाबिल एतराज़ आहे? नबी ते सलाम मोकिलण जो हुकुम त अल्लाह ख़ुदि कयो आहे. या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. ऐं ईमान वारो पैगंबर ते दुरूद बि मोकिलियो, सलाम बि मोकिलियो. हुन माण्हू छा कयो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह जा लफ़्ज़ चयाईं. बज़ाहिर त क़ाबिल एतराज़ का बि ॻाल्हि कोन्हे. ॾिसो दीन छा खे चइबो आहे. अॼु वॾा वॾा अल्लामा फ़हामा सम्झी कोन था सघनि. दीन खे नऊज़ बिल्लाह खिचड़ी बनाए छॾियो अथनि. दीन सम्झो सहाबा किराम खां. अब्दुल्लाह बिन उमर उनखे छा चयो त आऊं बि चवां थो अल्लाह जे नबी ते सलाम हुजनि, वलैस हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. पर अल्लाह जे नबी असांखे इहे लफ़्ज़ कोन सेखारिया, पैगंबर इहे लफ़्ज़ कोन सेखारिया. हीअ दीन को बि इज़ाफ़ो नथो थी सघे. पंहिंजे तरफ़ां तव्हीं नथा वधाए सघो. कॾहिं कॾहिं वरी चयो वेंदो साईं मने किथे आहे? अदा मने किथे आहे त टीजो ऐं ॾहो ऐं 40 न करियो. मने किथे आहे त मीलाद न करियो. पहिरीं ॻाल्हि आउं पुछणु चाहियां थो अल्लाह जे नबी जे ज़माने में मीलाद हुई? जॾहिं हुई कोन त मने कीअं थींदी? टीजो ॾहो 40 ॿारो जुमाणो हो ई कोन त मने कीअं थींदी? जॾहिं इहे शयूं हुयूं ई कोन मने कीअं थींदी? हा, हिकु आम हदीस के अंदर अल्लाह जे नबी मने करे छॾी. मन अमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन. जेकॾहिं के माण्हू अहिड़ो अमल कयो जंहिंजे बारे में असांजो हुकुम न आहे, उहो अमल मरदूद आहे, रिजेक्टेड आहे. पैगंबर जो हुकुम कोन्हे, सहाबा जो अमल बि कोन्हे. सहाबा छो पाण सगुरा ख़ुदि फरमाए विया मा अना अलैहिल यौम व सहाबी. जंहिं शइ ते अॼु आऊं आहियां मुंहिंजा सहाबा आहिनि. जेका जमात इन तरीक़े ते हूंदी हक़ वारी जमात हूंदी. मालूम थियो सहाबा जेकॾहिं के शइ ते मुतफ़िक़ थी वञनि उहा शइ बि दीन में हुजत आहे. अब्दुल्लाह बिन उमर फौरन टोके छॾियो. इहे लफ़्ज़ अल्लाह जे रसूल कोन सेखारिया. अञा तव्हांखे ॿुधायां एतिरे क़दुरु असां वटि वञो आम मसाजिद जे अंदरि मौली साहिबान सलाम वराए जॾहिं नमाज़ खां फारिग थींदा आहिनि, दुआ हिकिड़ी जेका हथ खणी घुरंदा आहिनि, उन में बि मिलावट. रोज़े खोलण जी दुआ में मिलावट. हिकिड़ो आम तव्हां खां सुवाल करियां थो,
مجھے جواب غیر جانبدار تھی جو پاکستان جو وزیر اعظم جے کرے کو آرڈر جاری کرے کو نوٹیفیکیشن جاری کرے وزیر اعظم پاکستان چھا کے ڈپٹی کمشنر کے چھا کے مختار کار کے چھا کے چیف منسٹر کے اختیار آئے تو ان کے اندر رد و بدل کرے پنجے طرفاں چا چیف منسٹر پرائم منسٹر جے آرڈر میں لفظ بدھائی دو ان کے اختیار آئے ہی دنیا جو مثال وزیر اعلی وزیر اعظم جے آرڈر میں پنجے طرفاں اضافو نتھو کرے سکے تو توکھے کے حق ڈنو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائناتی عظیم ترین ہستی اللہ دے پانن میں ان جے حکم میں ان جی حدیث میں توکھے کے حق ڈنو اضافے کرن جو یہ بڑو گناہ ہے منا تواں چون چاہیو تھا تو اللہ جے نبی جیکا دعا سکھاری سا نعوذ باللہ ان پوری ہوئی آؤ پورو پہ کریا ان کے انا کمی ہوئی منہ کے مکمل کیو گویا توی اللہ جے نبی تے ان سیدھی طرح حملہ کرے رہا ہے مثال تواں کی دورا ایمان افروز یاد کرے چھڈیو صحیح مسلم حدیث صحابی برا بن عازب رضی اللہ عنہ اللہ جے نبی ہلی آئے یا رسول اللہ جڑے بسترے تے وجا تو سمن دے لائے ان وقت کیڑی دعا گراں اللہ جے پیارے پیغمبر دعا سکھاری برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے جڑے بسترے تے ونی سمن دے لائے ہی دعا پڑھی تے کھاں کو سمدو کر ان دعا جا وچ وارا لفظ کے بدھائی دولا وچ وارا لفظ وہ لفظ وآمنت بنبیک الذی ارسلت اے اللہ مو تجھے ان نبی تے ایمان آندو جے کو تو موکلیو جے کو نبی تو موکلیو ان تے مو ایمان آندو پان فرمائن تھا تو براہان دعا پڑی بدائے ریپیٹ کر ور جائے دعا ور جائے جڑے برا بن عازب رضی اللہ عنہ دعا ور جائی دوہرائی ہکڑو لفظ بدلائے سجی دعا نہ صرف ایک لفظ بدلائے وہ لفظ کیڑو وآمنت برسولک الذی ارسلت نبی جی جائے تے رسول جو لفظ استعمال کرے مو ان رسول تے ایمان آندو جے کو اللہ تو موکلیو اللہ جے نبی جی دعا دا لفظ چھاوا مو ان نبی تے ایمان آندو اے رب جے کو تو موکلیو نبی جی جائے تے رسول جو لفظ استعمال کیائیں 500 گرا فرمائن تھا برا نہ جی منہ تو کے لفظ سکھایا یا دین پیغمبر جے کا دعا سکھارے کہ حق نائے حتیٰ کہ صحابی جے کرے تبدیلی کرے تھو پان راضی کون تھا دن پان فرمائندہ جے کا منہ دعا سکھاری آئے ساگی دعا تو پڑھ دو گئی تو اللہ جے نبی اسانگے ہر شے بدائی ہے کیڑی شے جے بارے میں جے کا دین دنیا دلا اہم ہو جے جے تے چھوٹ کارے جو مدار ہو جے اے پیغمبر نہ بدائے سوالی پیدا کن دو اللہ جے رسول عقیدوں کو سکھا رہے ہو اج عقیدے کی پرواہ پانے کے آئے محبتی دعویٰ کریوں تھا اے عقیدو چاہے شرک میں غرق کیوں شرک میں غرق کیوں چھا دین اسلام کے اندر شرک جی کا معمولی گنجائش آئے یاد رکھی چھڑے مجھے جملو اللہ جو قسم کھڑی چواں تو سجی زندگی تو نمازوں پڑھ دو رہا تہجد ادا کر ہر سال جتے ون عمرہ کر زکات دے صدقات دے رمضان دا روزہ رکھ نفری روزہ رکھ پر جکر تجھا عقیدے میں شرک چیو تجھا عمل ہر جا ہر تباہ برباد ہے سب جا سب عمل تجھا برباد ہے اللہ جن بھی عقیدوں سے کھا رہے ہو اج پان کے یاد آئے انہیں تے عمل آئے حدیث بدائن والا ترمذی دی مسند احمد دی 500 گورا سواری تے بیٹھو لیں سندن پویا سندن سوت بیٹھو عبداللہ بن عباس انہا چھوکرو پانن چھوکرے کے کچھ گالیوں سکھارندہ وری حدیث آئے اور وچ وارو جملو بدایا تو انہیں کے خاص نصیحت کن پیا پنجے سوٹ کے پر یہ نصیحت سموری امت کیا سموری امت کے نصیحت کیڑی نصیحت اذا سألت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ
اے عبداللہ جدے سوال کری ہکڑی اللہ کا سوال کر، جدے مدد گری ایک اللہ کا مدد گر، چھا پیغمبر کے جو نالو ورتو عبداللہ سیدنا علی بن ابی طالب کا مدد گر جا، عبداللہ بکھا مدد گر جا، پہنجو نالو وٹھن دا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نالو وٹھن دا کہ جو بنا، بلکہ چھاتا چون جدے سوال کرنو ہوجے، جدے مدد گھرنی ہوجے ہکڑے اللہ کا مدد ور وری تو کوئی نہ سائی پو دنیا کے اندر تمہاں کے ادھر چھوتا وٹھو، پو کے مانو کے چھوتا وٹھو تو فلانی جگہ تے مجھے کھڑی علی پہچائے، وہ یہ بھی شرک ہے۔ یاد رکھی چلو ہر مدد گھرن شرک نہ ہے، وہ مدد گھرن جیکا ما فوق الاسباب ہے، غائبانہ ہے، وہ صرف اللہ کا گربی کہ دیکھا کون گربی ایکڑو جیئر والے انسان تمام ان کا مدد گھرو تھا بس شرطے کہ مدد کرنے کے قادر آئے وہ مدد تمہیں طلب کرے سکو تھا اتا مکھے بھری کھڑا گاہ جی مدد وٹھو تھا وہ کھڑی سکے تھو گاہ جی بھری انہیں میں شرک دی گال کونے یا مدد پیغمبرن میں ورتی آئے من انصاری اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہا ہے اللہ دے رستے میں اللہ دے دین دے رستے میں مجھے مددگار اللہ دے نبی یا مدد ورتی آئے شرک کونے خبرہ پیارے پیغمبر جنہیں مکے کا مدینہ ہجرت کئی اگوانی کے کئی رستوں کے دکھاریو رستوں کے دکھاریو اللہ جو نبی کدے اگے مدینے کون میں ہو تقریباً 450 کلومیٹر جو سفر اگوانی کرن وارو ہکڑو مشرک ہو ان کے پیسہ دئی پان کھڑن تھا نالو اتس عبداللہ بن اریکب مشرک نالو عبداللہ اتس مشرک اللہ کے منجدہ ہوا بان اپنی نسبت اللہ علیہ کرنا ہوا اللہ جو بانو ہکڑو مشرک ان کا مدد وٹھندا یا مدد شرک کو چھوت جیکھاں وٹھو پیا موجود ہے ٹے شرط یاد رکھو مدد کرن جلا ٹے شرط ذہن میں ویارے چھڑیو پہری گال جیرو ہوجے بی گال موجود ہوجے ٹی گال قادر ہوجے کہ موئل کا مدد کرن این شرک موئل کا مدد نہ تھو کرے سکے کہ گزارے ویلبانو کا مدد طلب کرن این شرک وہ بے جی مدد چھا کندو پینجی نہ تھو کرے سکے پینجی نہ تھو کرے سکے بدایا وڈے کام وڈو نیک انسان گزارے ونے اور جی لاش کے چھڑے دیو پنجو پانی غسل کریو ڈاکٹر صاحب فلانو گزارے ویو غسل پنجو پان کے دنائی کفن پان پاتائی قبرستان پان ہلی ویو قبر میں پان لتھو مٹی متھا پان ودائی ہکڑو مانو مکھے ڈیکھاریو آئے موئل جے کڈے تواں غسل تے پیو لاش خراب تھی ویندو بھلے ورورے کو کار چھو نہ ہوجے پنجو پان کے غسل نہ تھو نہیں سکے انہیں کھٹتا نہیں نہ تھو سکے جو کو پنجی مدد نہ تھو کرے سکے تو تجھی کدو جے کو پنجی مدد نہ تھو کرے سکے تو تجھی مدد کدو یاد رکھی چلو جیرو ہوجے بی گال صفت دنیا تو پوری جندر رب کے کوب سدے رات جو ڈیے جو زمین اندر ہوجے آہستے سدے ڈاڈھیاں سدے مجھو پروردگار جو سج بدے جو کوب نہ آئے ایکڑو جو 500 کلومیٹر پرے 1000 کلومیٹر پرے وہ تجھو ہتاں کا سد بدھی وٹھندو موقع اہل حدیث عالم اللہ جو لکھے رحمت ہوجن مولانا محمد حسین شیخ پوری جو کرو عظیم جملو یاد اچے تو چاہیاں تو بدھائی دو حلا چاہیاں تو بدھائی دو حلا جے کدے ذہن تمہاں جو کھلے لائن ہکڑو جملو تمہاں کے سدھارن جلا کافی ہے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ چوندو تاساں وٹ جے مسلمان ہیں اللہ انہاں کے ہدایت دے اڑا تھڑے لائن وہ سوچی نہ تھا تا اللہ اساں جی ڈائریکٹ دعا نہ تھو بدھے جیس تائیں بزرگن جو وسیلو نہ ورتو ونے ہانے وسیلو وٹھے تو شیخ عبد القادر جیلانی کہیں جو وسیلو وٹھے پیو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو تارے خبر آئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں دفن آئے جے کو ہتاں کھا 1000 میل دور 1000 میل دور
ऐं असांजो रब इल्म जे लिहाज़ खां शारग खां वधीक वेझो आहे वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद असां इंसान जी शारग खां वधीक उनखे वेझा आहियूं हाणे मौलाना छा थो ॿुधाए हाणे उहो माण्हू जेको शिरक में ग़र्क़ आहे अल्लाह खां दुआ घुरे थो पर थोरो दुआ जो तरीक़ो ॿुधो छा थो चवे त ऐ हज़ारे मैल दूर दफ़न बुज़ुर्ग ऐ हज़ारे मैल दूर दफ़न बुज़ुर्ग मूंखे उन अल्लाह ताईं पहचाए जेको शारग खां वधीक वेझो आहे बेवकूफ़ी अदा आहे न वो हज़ारे मैल परे ॿुधे पियो रब जेको शारग खां वधीक वेझो आहे सो कोन थो ॿुधे नऊज़ बिल्लाह हीअ अकल हीअ सम्झाए यादि रखी छॾियो जीअरो हुजे पर जीअरो बि हर मदद नथो करे सघे इहा बि ॻाल्हि ज़हन में विहारियो कादिर बि हुजे उन ई मदद ते कादिर बि हुजे मिसाल दी तौर जीअरो आहे न उनखे चओ त मूंखे रोज़ी ॾे उन खां तलब कोन कबी अल्लाह खां तंदुरुस्ती ॾे तंदुरुस्ती जे हथ में कोन्हे रब जे हथ में आहे औलाद में भले जीअरो आहे औलाद तलब कोन कबो रिज़्क तलब कोन कबो तंदुरुस्ती तलब कोन कबी उहा अल्लाह खां तलब कबी अल्लाह जे नबी छा फरमाए जॾहिं मदद घुरी हिकु अल्लाह खां मदद घुर असां ॻाल्हि मञी उहो त वॾा नारा हणंदा आहियूं त अल्लाह जे नबी सां मोहबत आहे दर दर जूं ठोकरूं दरगाहनि जूं ठोकरूं कब्रनि ते सजदा जेकॾहिं इहो शिरक न आहे ख़ुदा मूंखे ॿुधाए शिरक छाखे चइबो ऐं इन अक़ीदे ते मरी वए न क़ुरान गवाए हमेशा जे लाइ जन्नत कॾहिं जन्नत में कोन मिले जन्नत हराम आहे मुशरिक ते जन्नत हराम आहे अल्लाह जे नबी अक़ीदो सेखारियो सिखो पंहिंजे पैगुंबर खां सीरत सिर्फ़ इन शइ जो नालो कोन्हे त पैगुंबर जा वार कारा हुआ ॾंद छा हुआ चहिरो सुहिणो हो मञूं था ॾंद बि सुहिणा हुआ चहिरो बि सुहिणो हो वार बि कारा हुआ पर पैगुंबर जी असल सीरत पैगुंबर जो किरदार आहे पैगुंबर जो अक़ीदो आहे पैगुंबर जो अमल इहे शयूं त नुबूवत मिलण खां अॻु में बि हुयूं चहिरो त अॻु में बि हो वार अॻु में बि हुआ असल शइ पैगुंबर जी सीरत बयान करन पैगुंबर जो अक़ीदो आहे पैगुंबर जो अमल आहे जेको असां वटि घटि बयान कयो थो वञे अल्लाहु अकबर अल्लाह जे रसूल वटि जेको माण्हू वेठो आहे ॿुधजो पैगुंबर कहिड़ो हसास आहे अक़ीदे जे मामले में उन छा चयो माशा अल्लाह व शियत जी अल्लाह घुरे ऐं तव्हां घुरो माना अल्लाह ऐं रसूल खे गॾु बयान करे थो विच में सिर्फ़ ऐं जो लफ़्ज़ आहे अरबी में वाओ जी अल्लाह घुरे ऐं तव्हां घुरो पाक सुगरा फरमाइनि था अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन बल माशा अल्लाह वहदहु छा तो मूंखे रब जो शरीक बनाए छॾियो बल्कि चओ अकेलो अल्लाह जी चाहींदो अकेलो अल्लाह जी घुरंदो छा तो मूंखे रब जो शरीक बनाए छॾियो हीअ अल्लाह जे रसूल जी तौहीद जा गैरत हीअ अक़ीदे जी हसासियत अॼु पाण खे अहसास आहे ॻाल्हि ॻाल्हि में अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं जिन में शिरक शामिल हूंदो जंहिंमें शिरक शामिल हूंदो आहे पाण सुगरा फरमाइनि था मन कान हालिफन फलयहलिफ बिल्लाह औ लयस्मुत जेको कसम खणे हिकिड़े अल्लाह जो कसम खणे वरना ख़ामोश रहे हिकु हदीस में आहे अल्लाह खां सवाइ ॿिए जो कसम खयो उन शिरक कयो अॼु पाण छाजो कसम खणूं था ऐं अहिड़ा माण्हू बि सुञाणा थो रब जो कसम ॾींदा उन ते असर कोन थींदो रब जो कसम ॾींदा न को असर कोन थींदो पर चओ फलाणो बुज़ुर्ग ओ फलाणो पीर फलाणी हस्ती हमरा ॾकी वेंदी उनजो कसम कोन खणंदो ॾींदी तो बचा नाराज़ न थिए अल्लाह जो कूड़ो कसम खंदे देर कोन कंदो गैरुल्लाह जो कसम त फलाणो बुज़ुर्ग बचा नाराज़ न थी वञे कसम कोन खणंदो अल्लाह जे रसूल अक़ीदो सेखारियो कॾहिं कॾहिं माण्हू चवंदा आहिनि साईं तनक़ीद न करियो तनक़ीद न करियो रुगो मिठो मिठो बयान हुजे छा इस्लाम में सिर्फ़ ईअं आहे छा इस्लाम में सिर्फ़ मिठो बयान आहे छा इस्लाम में कड़ो बयान कोन्हे शिरक जो रद्द कोन्हे बिदअत जो रद्द न आहे हिकिड़ो मिसाल तव्हांखे ॾींदो हलां पाण सुगरा आख़िरी बीमारी में
اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا چوے تھی بسترے تے لیٹے لیں تکلیف میں اللہ جو پیارو پیغمبر چھاتو فرمائے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد. اللہ دی لعنت ہو جے یہودین تے, اللہ دی لعنت ہو جے نصارا تے جن پنجے پیغمبرن جی قبرن کے سجدے جی جائے بنائے. آؤں تو کا پوچھنا چاہیا تو اللہ جے نبی جن یہودین تے نصارا تے لعنت کئی ان دور میں یہود نصارا موجود آیا نہ یہودی موجود ہوا نصارا موجود ہوا پیغمبر کے خبر ہوئی مجھے گال بدھن پا انہوں تائیں پہنچ دی 500 گنن کا رعایت کئی اللہ دے نبی کا رعایت کئی لعنت تجھے اللہ دی یہود نصارا تے رب جی رحمت خان ترے ہو جائے. حالانکہ یہود ان تائیں گال پہنچے پہ اے اللہ دے رسول کے خبر ہوئی مجھے حدیثوں کوئی ان تائیں پہنچ دیوں کوئی ان مانن تائیں چھا اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملے میں کا نرمی کہی. اج اساں چھاتا کریوں قبرن تے سجدہ پیا کریوں قبرن تے سجدہ جو کو این شرک اللہ دے نبی لعنت کئی یہود نصارا تے پیغمبر جی قبرن کے نو سجدے جی جائے بنایو. جے کدے مسلمان کے بزرگ جی قبر کے سجدے جی جائے بنائے شان تے اللہ دی رحمت نازل تھی دی چھا رب جی رحمت نازل تھی دی. اللہ اکبر. اج اساں جو عقیدو چھائے اللہ جو رسول تے چھا پر بزرگ غیب جانن تھا بزرگ بھی غیب جانن تھا. حالانکہ غیب اللہ کا سوائے کیر نہ تھو جانے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سورہ نمل جی آیت ضد نہ ہو جے ہکڑی آیت سمجھائن لا کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے پیغمبر اعلان کر کہ زمین آسمان میں کو غیب نہ تھو جانے مگر اللہ. ہکڑو اللہ غیب جانے تو پر اساں وٹ کہ ایڑا عقیدہ تھایا ویا پیغمبر دے بارے میں تو چاہ پر بزرگن دے بارے میں. مشہور دیوبندی عالم نالو اتس مولانا اشرف علی تھانوی ان جو کتاب حکایات اولیاء. بیو نالو اتس ارواح ثلاثہ ارواح ثلاثہ بھی نالو آئے حکایات اولیاء بھی نالو آئے. پہلے جکڑے بزرگ جو واقعو نقل کرے تو جو اساں جکڑو بزرگ رمضان شریف میں تراویح پڑھائی دو تا خبرات رمضان یا 29 تھیندو ہے یا 30 تھیندو ہے آئے نا 31 کون تھیندو رمضان 28 کون تھیندو یا 29 روزہ یا 30 روزہ 30 روزہ 30 تراویح 29 روزہ تو 29 تراویح. یہ تو اساں جکڑو بزرگ جڑے تراویح پڑھائی دو پیری رات شہر جا سب درزی اچی گل تھیندا شہر جا سب درزی اچی گل تھیندا. دردی چھو درزی کے رمضان میں کپڑا زیادہ ملنا ہے نا بابا سلائی جلا صحیح سیدھی گال ہر کو مانو چاہے تو کپڑا ٹھہرایا نواں عید تے پایا. درزی بیچارا پریشان ہوندا ہے تا خبر ہے جے کدے رمضان 29 تھی وہ سجی رات ویٹھا ہوندا ہے صبح جو کپڑا پہچانا ہے مانو تائیں ٹیو تھیو تو گھٹ میں اطمینان تھیندو اتن تا ہانے ہکڑو ڈی ودی ویو آرام سان کپڑا تیار کرے مانن کے گراہکن کے ڈبا. ہانے پہری رات اچی شہر جا درزی گڈ تھیندا وا چھو گڈ تھیندا وا اوی حیران تھی ویندا اوی حیران تھی ویندا. اشرف علی تھانوی صاحب لکھے تو ان لا گڈ تھیندا وا تا اساں جو بزرگ جے کڈے پیری رات تراوی میں بس سپارہ پڑھیا منا رمضان اڑتیو ہکڑو سپارو پڑھائی منا رمضان تیو منا بزرگ کے خبر پہ جی کار سنج میں شاید کو نہیں توانی بزرگ کے خبر پہ جی بھائی بس سپارہ پڑھے تو ان لائے تو اڑتیو رمضان تھی تو قرآن میں 30 پارا ہے نا انہیں پورا کرنا ہے. پہری رات بس سپارہ پڑھے تو رمضان اڑتیو ہکڑو سپارو پڑھے تو رمضان تیو. یہ عقیدو مکھے بدایو بزرگن کے خبر پوے پئی بزرگن کے غیب جو علم ہے
بلکہ لکھو تھا اساں جو بزرگ ان کے خبر ہوندی تے عورت کا حاملہ جے پیٹ میں منا پٹ آیا دیا یا خبر ہوندی. اللہ اکبر کتھے دین اسلام. اللہ جو پیارو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل تھیندا چھوکریوں ویٹھیوں ننڈڑیوں اشعار پڑھن پے عربی میں. ان میں ایکڑو شعر آئے وفینا نبی یعلم ما فی غد. اساں جے درمیان اڑو نبی موجود ہے جکو جانے تو سبانے چھاتی میں سبانے چھاتی تو ان جی خبر اتھس. جے اج اساں جڑو کو مانو دنیا دار ہو جا واکھان تے خوش تھی ونیا پر اللہ جو پیارو پیغمبر سو عقیدے میں کیڈو حساس آئے پان فوراً خبردار کن تھا چھوکرن کے ما یعلم ما فی غد الا اللہ. ابن ماجہ دی حدیث ہے سبحانے چھا تھیندو اللہ کا سوائے کونت ہو جائے. جڑے سبحانے جی خبر کونے تے سال کھا پوئی چھا تھیندو خبر کیے پوندی مہینے کھا پوئی چھا تھیندو خبر کیے پوندی. جڑے سبحانے جی خبر کونے یا اللہ دے پیارے پیغمبر جو عقیدو اساں عقیدو ورتو عقیدو کون ورتو سی. ان کھا پوئے اللہ دے رسول جو مقام آئے جو درجو آئے وہ چھائے جڑے پیارے پیغمبر جو فرمان اچی ونے ان کے مقابلے میں کہ امتی جی گال کون ہلندی. تواں تے کیتری حدیثوں رد کرے چھڈیوں کیتری حدیثوں تواں چھڈے ڈنیوں عمل ہی کونے کیتریوں حدیثوں اڑو عمل کیو پہ جو ثبوت ہی کونے بے واجبی کونے ظلم کونے. آؤں چوندو آیا مجھے 12 سال تھی چکا ہے 12 سال تقریباً یہ وطر نماز میں 3 رکعت میں دعا قنوت کھاگ میں اللہ اکبر چئی رفع الیدین کرے ہتھ بدی کوئی دعا قنوت اساں جا دوست پڑھن تھا اللہ جے نبی یا رفع الیدین کڈے گئی. چھا ایک صحیح حدیث آئے حجیات اس طرح جواب ملی ونیا. اللہ ریاکاری کا بچائے. قریباً 15 ڈی جی گال آئے تحدیث نعمت طور بدائیندو حالاں تو حق چوڑ جو اثر چھا تو تھی. جمعوں پڑھائے سمی گونی تھی اواں چاں پیو 5 تھیا وجن شام جا ॾिसां تو مجھے گھر جے ساموں 2 ॼणा बीठा आहिनि. हिकिड़े खे सुञाणा पियो 2 ॼणा जेके माना त अणसुञाण माण्हू हुजनि अची मिलिया से असां तव्हांजी जुमो ॿुधण आयासीं. ही 2 नवां दोस्त अहले हदीस थिया आहिनि शर बरोच आहिनि आया आहियूं असीं हिंगोरने खां आया आहियूं जुमो ॿुधण जे लाइ. ही 2 नौजवान अहले हदीस नवां थिया आहिनि. अदा छाजे करे मुलाक़ात थी वियारियम अलहमदुलिल्लाह लाइब्रेरी जे अंदरि जेसीं तव्हां हिकिड़ो जुमिलो चयो त 12 साल थिया आहिनि अॼु ताईं के जवाब कोन ॾिनो आहे. वितर में तव्हां जेको रफ़ुल यदैन करियो पिया इन जो दलील अल्लाह जे नबी खां कहिड़ो आहे. असां मौलवियुनि सां राब्ता कया कंहिं मौलवी जवाब कोन ॾिनो कंहिं मौलवी जवाब कोन ॾिनो. समझी विया सूद ग़लत आहिनि ऐलान करे छॾियोसीं असां अहले हदीस आहियूं. अॼु तव्हां सां मिलण जे लाइ आया आहियूं. बराए महिरबानी असांजी ॻोठ पुराम कयो. ही हाणे जी ॻाल्हि आहे. जॾहिं तव्हां हक़ बयान कंदो यकीनन असर थींदो पर जॾहिं तव्हां ख़ामोश हूंदो माण्हुनि ते हक़ कीअं पइजंदो. अहले हदीस जो अक़ीदो त ॿुधायो न अक़ीदो त माण्हुनि खे ॿुधायो. इम्तियाज़ी मसाइल त ॿुधायो माण्हुनि खे ख़बर त पवे. मञूं था फिक्र आख़िरत जी बि अहमियत आहे हुकूक इबाद जी बि अहमियत आहे पर अल्लाह जा ॿारो जेके मौज़ू माण्हुनि खे आणींदा हक़ तरफ़ उहे आहिनि तौहीद बारी ताला उहा सुन्नत जी अहमियत उहा नमाज़ जो तरीक़ो जंहिंसां माण्हू हक़ ॾाईंदा हुननि मौज़ूआत सां माण्हू अहले हदीस कोन थींदा. हिकु माण्हू अहले हदीस कोन थींदो. यादि रखी छॾियो. अहले हदीस थींदा अक़ीदो ॿुधण सां पैगंबर जो हक़ीक़ी शान ॿुधण सां नमाज़ जो तरीक़ो ॿुधण सां. उहो पाण बयान ई कोन करियो. छा माण्हू अहले हदीस थींदा मूंखे ॿुधायो. रफ़ुल यदैन ऐं होॾां हिकिड़ी अहिड़ी हदीस ॿुधाईंदो हलां जेका आउं चवंदो आहियां त हदीस खज़ाने जे अंदरि हिकिड़ी हदीस आहे. हिकु हदीस आहे हदीस पूरे खज़ाने जे अंदरि. हदीस जा केतिरा किताब आहिनि हज़ारनि जी तादाद में लखनि जी तादाद में हदीसूं आहिनि पर अल्लाह जी धरती ते हिकु हदीस अहिड़ी आहे जेका बेमिसाल आहे. उन जहिड़ो मिसाल तव्हांखे मिलंदो ई कोन्हे. ऐं उहा हुज्जत आहे तव्हां ते जेके रफ़ुल यदैन सां नमाज़ नथा पढ़नि. हुज्जत आहे. इमाम बैहक़ी असुनन अल कुबरा
صحیح سند سا امام بیہقی روایت پیش کرے جو رجالو سکات یعنی جا سب راوی سکائے ہکڑے راوی تے جرائے محمد بن فضل ابو نعمان تے تا حافظو آخری عمر میں خراب تھی ویو پر امام دار قطنی جو کو علل جو ماہرہ امام زہبی بئی چمن تھا حافظ خراب تھے نکھا پوئے انہی راوی محمد بن فضل ایک منکر روایت بیان نہ ہے ایک منکر روایت وہ حدیث کی آئے محمد بن اسماعیل سلمی حدیث راوی آئے وہ چوے تو مو پنجے شیخ محمد بن فضل ابو نعمان دے پٹھا نماز پڑھی گڑ پکندا ہلو گڑا ہی صحیح تمہیں راوی گڑا ہے ان کے پویا نماز پڑھم مجھے استاد نماز شروع کئی رفع الیدین کیائی رکوع میں ویو رفع الیدین کیائی رکوع کھاں اتھیو رفع الیدین کیائی پیریوں راوی ابو نعمان محمد بن فضل جڑے ان کھاں پچھو ویو تبھی رفع الیدین چھو تھا کریو کہ منہ نماز پڑھی حماد بن زید دے پٹھا عظیم محدث ان نماز شروع کئی رفع الیدین کیائی رکوع میں ویو رفع الیدین کیائی رکوع کھاں اتھیو رفع الیدین کیائی بیو راوی یاد کندا لو حماد بن زید کھاں پچھو عبداللہ بن زبیر کیڑا ہکڑی بی شے بدائیندو ہلاں معلومات خاطر اہل حدیثو یہ شیوں ذہن میں ویارو باطل جے رد دے لائے صحابہ جو شان سناوڑ دے لائے ہکڑو صحابی ایڑو آئے جو 4 پیڑیوں صحابی ہے ایک صحابی ہزارن جی تعداد میں صحابہ پر ہکڑو صحابی ایڑو آئے جن جو 4 پیڑیوں صحابی ہیں وہ کیڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پی ابو قحافہ صحابی پان صحابی دی اسما بنت ابی بکر صحابیہ ان جو پٹ عبداللہ بن زبیر سیدنا ابو بکر جو لوٹو وہ صحابی 4 پیڑیوں صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر لوٹو آئے امام عطا چوے تو نماز شروع کیائی رفع الیدین کیائی رکوع میں ویو رفع الیدین کیائی رکوع کھاں اتھیو رفع الیدین کیائی گھنا راوی تھا 5 ہاں عبداللہ بن زبیر چوے تو منہ نماز پڑھی ابو بکر صدیق نے پویا یعنی نانے جے پویا نماز شروع کئی رفع الیدین کیائی رکوع میں ویو رفع الیدین کیائی رکوع کھاں اتھیو رفع الیدین کیائی ادا گھنا راوی تھا 6 راوی غلط غریب تمہاں کے کرایا 6 راوی ابو بکر صدیق چوے تو منہ نماز پڑھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اللہ جے نبی نماز شروع کئی رفع الیدین کن تھا رکوع میں ونجن تھا رفع الیدین کن تھا رکوع کھاں اتھن تھا رفع الیدین کن تھا گھنا راوی تھا 6 راوی ہانے کو شک آئے اجا تو کہ دلیل کیڑو کھپے ہانے کو قرض اسا کیر کھولا ہے آئے ذکر کہ میں جرت مجھو قرض نہ لکھارے وہ قرض کیڑو مکے ہکڑی حدیث لکھاریو ہکڑی حدیث لکھاریو جن جا راوی رفع الیدین چھڈین رفع الیدین ترک کن نسبت کن پنجے شیخ یا استاد نا تا آؤں رفع الیدین مو کون کئی چھو تو مجھے استاد کون کئی مجھے استاد چھو کون کئی جو انہیں جو استاد کون کئی مکے ایڑی ہکڑی حدیث لکھاریو ہک حدیث لکھاریو راوی رفع الیدین چھڈے نسبت کرے پنجے شیخ نا پنجے استاد نا ولن تفعلوا تواں نتھا کرے سکو ہرگز نتھا کرے سکو ایڑی روایت موجود ہی کونے اور عظیم روایت موجود ہے انا کیڑو تو کے دلیل کپے کدے رفع الیدین کدے رفع الیدین کدے مکھے جکڑے کیر چوے نا اللہ جو قسم کھڑی اللہ چاہ رہے ہیں اللہ جو سچو قسم کھڑن جائز ہے کوڑو قسم کھڑن گناہ کبیرہ اللہ جو قسم کھڑی آؤں چو اللہ تیارا تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دھرتی تے ایک نماز بغیر رفع الیدین جے لائق ایک نماز پچھو ملکوں نے یہ کتھاں تواں جے کے دلیل آندائن بغل میں پتر کیڑی روایت دے اندر عقل دے خلاف نقل دے خلاف نعوذ باللہ سے گھوڑے دے پچھ وانگر استغفر اللہ یہ تمہاں سنتی عزت کریو تھا گھوڑے جو پچھ کترو ظلمات ہونا اللہ رفع الیدین روز کئی ونے تھی جکا پیارے پیغمبر کنے کون کئی اللہ دے رسول جی محبت جو ثبوتا پیروی اطاعت صحابہ کی اطاعت کا دعویٰ کتنا مثال ہے
اللہ اکبر اڑا ایمان افروز مثال تمہاں کے ایکڑو مثال دیندو ہلاں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو چھو تو اللہ جے نبی جو قول بہت جاتا ہے عمل بہت جاتا ہے خاموشی بہت جاتا اڑو انسان بے کو آئے اڑو انسان ایکڑو ॾेखारियो جن جی خاموشی بہت جت ہوجے جن جی خاموشی دین ہوجے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی خاموشی دین ہے ابن خزیمہ جی حدیث پان فجر نماز صحابہ کے پڑھائیں تھا فجر نماز کا فارغ تھا ایکڑو مانو تھی بیٹھو ان برکات الگ تھی نماز پڑھن شروع کئی جڑے نماز کا فارغ تھو پان فرمائیں تھا تو 4 رکعت فجر ہی نماز پڑھی تھو برکاتو تو اساں سا گڈ پڑھی ون برکاتو الگ پڑھی پیو کہ اللہ دے رسول جے سنتوں فجر جوں اگ میں پڑھی نہ سگیس سے ہانے پڑھی وتن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان سگورا خاموش تھی واجا اللہ جو نبی خاموش تھی ونے کہ قول یا عمل تے وہ شے حجت دین پر عمل آئے بابا فجر کا پوئے نماز کونے پڑھنی کعب کونے پڑھنی جیسی سج ابرے حالانکہ حدیث دلیل آئے جو سنت اگ میں رہجی ونن سو بعد میں پڑھی سکے تو پر ایکڑی گال بی با یا شے صحابہ جے دور میں عام کون ہوئی تنے اللہ جے نبی حیرت اظہار کیو اساں کے ایڑا اہل حدیث بن جن عادت بنائے چھڈی آئے روز سنتوں فرض کا پوئے پڑھدا ہے یا عادت نہ بناؤ کدیں کوئی اتفاق نہ واقعہ پیش تھی ونے کہ ایڑا جن عادت بنائے چھڈی پر ہنن جو رد کندو ہلاں جے چون تھا فجر نماز کھان پوئے وری سج ابرن تائیں کا نماز کونے اول تے حدیث دلیل آئے اللہ دے رسول خاموشی جو اظہار کیو مانا پڑھی سگے تو پر بی گال تمہاں کے سمجھائیندو ہلاں ادائے فجر جو سنتوں اوہاں کا سوال کریاں تو فجر نماز جو حصو ہے یا الگ ہے فجر نماز جو سنتوں فجر نماز جو حصو ہیں یا فجر کا الگ ہے فجر جو حصو ہے ٹھیک ہے فجر جو حصو ہے الگ نماز کونے یہ الگ نماز اسی کون تھا پڑھوں فجر نماز جو حصو ہے یہ برکاتوں جے کرے رہ جی ونن بعد میں پڑھی سکے تو خاموشی حجت اے اللہ دے پیارے پیغمبر جو اللہ اکبر عمل حجت اساں وٹی چھا تھیندو ہے او تا کے بتایا تو دلیل جے کہ سنت عمل نہ کرن چاہیندا ان سے بہانہ بنائیندا ہے تمہاں کے چھا چوندا رفع الیدین ادا سنت آئے حکم ॾेखार ان کھاں پوچھو چھا نبی جو عمل حجت کونے نبی جو عمل حجت کونے لکھی دے نبی جو عمل حجت کونے لکھی دے پنے دے جے کرے چوی تو حکم ॾेखार پہری لکھی دے تو نبی جو عمل حجت کونے اسلام مائی خارج تھی ویندے اسلام مائی نکری ویندے اے یہ بہانہ ہے جڑے حکم ॾेखारींदा आहियूं चओ अमल ॾेखारियो अमल ॾेखारींदा आहियूं चओ हुकुम ॾेखारियो ऐं हुकुम ॾेखारे अमल कंदे अल्लाह जे नबी फरमायो अवां मां जेको चाहे वितर 5 रकात पढ़ी सघे थो मन हब यूतिर फलयूतिर बिसलासिन जेको चाहे 3 रकात वितर पढ़े वमन हब यूतिर फलयूतिर बिवाहिदतिन जेको चाहे 1 रकात वितर पढ़े हुकुम आया कोने अवां कॾहिं 1 रकात वितर पढ़ी कॾहिं 5 रकात वितर पढ़ी हुकुम मौजूद आहे केॾा आयो तुंहिंजो बहानो तो हुकुम ॾेखार ही हुकुम मौजूद आहे छो नथो अमल करी क़यामत ॾींहुं रब खे कहिड़ो जवाब ॾींदो इन्हनि बहाननि जो त अमल आहे हुकुम ॾेखारियो छा अमल हुजत कोन्हे अब्दुल्लाह बिन उमर जो मिसाल ॾींदो आहे अज़ीम मिसाल आयो हज करण जे लाइ सही बुखारी जी हदीस आहे तव्हां ख़बर 3 जमरात आहिनि जमर अक़बा जेको वॾो आहे सभ खां ये पाण जेको शैतान चवंदा आहियूं शैतान चवणु सही कोन्हे जमरतुन उन जवाए जमरात ये थंब आहिनि जमर अक़बा सभ खां वॾो जमर वुस्ता विचोलो जमर सुग़रा नंढो इनखे शैतान चवणु सही कोन्हे जमरात उन्हनि खे चओ आयो अब्दुल्लाह बिन उमर पहिरीं पत्थर हणे थो नंढड़े खे पत्थर हणी किबले ॾांहुं मुंहुं करे दुआ घुरे थो वरी आयो विचोले वटि उनखे पथरियूं हणे थो पथरियूं हणी ऐं किबले ॾांहुं मुंहुं करे दुआ घुरे थो आयो जबर अक़बा वटि जेको वॾो आहे कुबरा उनखे पथरियूं हणी ऐं तरसो कोन रवानो थी वियो ॾिसो नुक़्तो इंतिहाई अहम आहे
नंढड़े जमरो जेको आहे सुगरा उन खे पथरियूं हणी किबले ॾांहुं मोह करे दुआ घुरे थो, विचोले खे पथरियूं हयाई किबले ॾांहुं मोह करे दुआ घुरियाई हथ खणी, ऐं जॾहिं वॾे खे हयाई कोन बीठो, दुआ बि कोन घुरियाई, रवानो थी वियो। के माण्हू सुवाल कयो अब्दुल्ला तव्हां हुननि खे जॾहिं पथरियूं हयूं सत सत तव्हां किबले ॾांहुं मोह करे दुआ घुरी ऐं जमरे अकबा खे तव्हां पथरियूं हयूं तव्हीं रवाना थी विया छो? कि अल्लाह जे रसूल खे मूं ॾिठो जॾहिं नंढे विचोले खे पथरियूं हणनि था पाण सगुरनि किबले ॾांहुं मोह करे काफ़ी देर ताईं दुआ घुरी, पर जॾहिं जमरा अकबा जो वारो आयो पाण सगुरा पथरियूं हणी रवाना थी विया, ऐं बि इन जे करे रवानो थी वियसि। या प्यारे पैगंबर जे अमल जी अहमियत यो साबित अब्दुल्लाह बिन उमर बुखारी जी रिवायत आहे, सफर में आहे, सईद बिन यसार ताबई गदा सहाबा सफर में तहज्जुद नमाज पढ़ंदा हुआ, वेठा आहिनि ॾाची ते उते तहज्जुद नमाज पढ़नि था। जॾहिं वारो आयो वितर पढ़ण जो, छो वितर सभ खां आख़िर में पढ़बो आहे, तॾहिं सईद बिन यसार उठतां नथो, उठतां लही ज़मीन ते वञी वितर नमाज पढ़ियाई। अब्दुल्लाह बिन उमर ॾिठो त बाक़ी नमाज उठते पढ़ी आहे, वितर वञी ज़मीन ते पढ़िया अथसि। जॾहिं फारिग थियो जी छो पढ़ई, चई मूं सोचियो त वितर नमाज आहे तंहिंजे करे ज़मीन ते लही पढ़ा, तॾहिं चई त कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु अलल बईर, अल्लाह जो नबी वितर बि उठ ते या सुवारी ते वेही पाण पढ़ंदा हुआ, सुवारी ते वेही पढ़ंदा हुआ। पैगंबर जो अमल बि हुजत आहे, पैगंबर जो कौल बि हुजत आहे, ख़ामोशी बि हुजत आहे, ऐं कौल की हुजत आहे। अहिड़ो को माई जो लाल मूंखे ॾेखार त सही, हा चवे तॾहिं बि दीन, न चवे तॾहिं बि दीन। आज दुनिया में को इंसान ॿई मिसाल ॾियां थो, हा जो ऐं न जो। पाण सुगरा ख़ुतबो ॾियनि पिया, पाण फरमाइनि था अल्लाह ताला अवां मां उन्हनि माण्हुनि ते हज फर्ज़ कयो आहे जेके सरंदी वारा आहिनि, जेके ताक़त रखनि था। तेसि त हिकिड़ो माण्हू उथी बीठो, के माण्हू अजाया सुवाल कंदा आहिनि, चवनि लॻो अल्लाह जा रसूल छा हज हर साल फर्ज़ आहे? हाणे पैगंबर जवाब छा ॾिनो? पाण समझदा लो कुल तो नाम ल वजबत, जेकॾहिं सिर्फ़ चवां हा त हा चवण सां हर साल हज फर्ज़ थी वञे, या मुंहिंजे पैगंबर जो शान। हा चवे दीन, न चवे दीन। न जो मिसाल ॾियां, हिकिड़े माण्हू अची जो अल्लाह जा रसूल जेकॾहिं को नंढड़ो ॿारड़ो मां के औरत ई थञ पीए थो, ॾिसो न कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त मां वीचारी बीमार हूंदी आहे, थञ कोन हूंदी आहे, का ॿी औरत थञ पियारींदी आहे नंढड़े ॿार खे। कॾहिं कॾहिं मां वीचारी गुज़ारे वेंदी आहे, ॿार नंढड़ो आहे खीर पियाक, का पाड़े जी औरत या का क़रीबी माइट उनखे थञ पियारींदी आहे। हाणे हिते हिकिड़ो सुवाल पैदा थिए थो, उन माण्हू सुवाल कयो, इहो बि शरई मसइलो आहे, गौर सां ॿुधंदा हलो। घणा जेके धोखे जो शिकार आहिनि, ठोकर खाइनि पिया। साहबी छा सुवाल कनि अल्लाह जे रसूल, जेकॾहिं नंढड़ो ॿार के औरत जी थञ पीए थो हिकु चगड़, छा उहा मां थी वेंदी? हुर्मत जो कानून लागू थींदो? पाण सुगरा फरमाइनि था ला न, जेकॾहिं के ॿारड़े के औरत जी थञ हिकु चगड़ या ॿ चगड़ थञ पीती, उहा उनजी मां कोन थींदी जेसि ताईं घटि में घटि 5 दफ़ा पीए, 5 दफ़ा। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सिर्फ़ जवाब छा ॾिनो? ला न चवे तॾहिं बि दीन, हा चवे तॾहिं बि दीन, ख़ामोश रहे तॾहिं बि दीन। इहो दर्जो मूंखे ॿुधायो, इहो मक़ाम कंहिंजो आहे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐं ॿुधाईंदो हलां, अल्लाह जे रसूल जे अमल खां थिरंदो न, अमलनि जा पहाड़ खड़ा करे छॾियो, सवाब कोन मिलंदो। मूंखे काफ़ी टाइम थी चुको आहे, असांजो मोहतरम फज़ीलत शेख अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम भट्टी हफ़िज़ुल्लाह अची चुका आहिनि। असल ख़िताब उन्हनि जो आहे। आख़िरी मिसाल पेश करे ऐं तक़रीर पंहिंजी ख़तम कंदुसि। अल्लाह जे नबी जे अमल जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं सहाबी बि अमल करे क़बूल कोन पवंदो त तुंहिंजो ऐं मुंहिंजो क़बूल कीअं अमल पवंदो? सहाबी जो अमल क़बूल बि कोन पवंदो त मुंहिंजो अमल ऐं तव्हांजो अमल कीअं क़बूल पवंदो जेकॾहिं सुन्नत जे ख़िलाफ़ हुजे? मिसाल ॾींदो हलां, केतिरा ई मिसाल आहिनि। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अज़ीम सहाबी आहे, पाण बि सहाबी, पी अमर बिन आस बि सहाबी, वो अज़ीम सहाबी आहे। शादी थी, कुछ ॾींहं गुज़रिया,
عبداللہ بن عمر بن عاص جو والد عمر بن عاص پنجی نوہ وٹ ہلی آیو جی پان وٹ تھیندو ہے نا شادی کا پو سورو ایندو ہے پنجی نوہ وٹ دیے بدھائے مجھو پٹ کیڑے قسم جو مانو آئے گھر میں کا تکلیف تو کونے گھر وارن جو رویو کیڑو آئے یہ وڈے جو فرض آئے ان عورت کھا پوچھے جکا نیانی تواں جے گھر میں نہیں آئی آئی ہی عورت بھی آئی پرن جی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص جی گھر واری آئے سورو ہلی آیو دیے مکھے بدھائے عبداللہ کیڑے قسم جو مانو آ مجھو پٹ تی چاچا تواں جو پٹ بھلو مانو آ جدے کھاں شادی تھی آئے روز سجی رات نماز پڑھندو آ روز نفلی روزہ رکھندو آ پر مجھے بسترے جے وجھو کون آیو گل سمجھی ویا نا بسترے جے وجھو کون آیو ہانے آؤں تاں کھاں پچھن چاہے تو پہری مکھے جواب ڈیو تے نماز پڑھن نیکی جو کم آیا گناہ جو کم آئے نیکی جو کم آئے روزہ رکھن نیکی جو کم آیا گناہ جو کم آئے نیکی جو کم آئے اللہ جے نبی فرمایا جے کنے کو مانو صحیح بخاری جی روایت ہے ایک روزو اللہ جی رضا جی لائے نفلی رکھے تو رب ان جے چہرے کے 70 سالن جی مسافری برابر جہنم جی بائے کھاں پرے کرے ہی تو روز نفلی روزہ سجی رات نماز تیرے خبر پہ اللہ جے رسول کے پان گرائن تھا عبداللہ بن عمر بن عاص کے عبداللہ متئی گال پہتی آئے سجی رات نماز پڑھی تو روز نفری روزہ رکھی تو گھر والی جے بسترے جے ویجھو بھی کونے وئی چھاجے کرے ہاں جواب ظاہرو وہ جواب عجب اساں مسلمان باہر ڈیندا ہے سائیں تمام منع کریو تھا بابا یہ بھلائی جو کم ہے خیر جو کم ہے ٹیجو کریوں پیا ڈو کریوں پیا مانن کے مانی کھا رہے پیا مسکینن کے غریبن کے اذان کا اگے درود پڑھوں تھا یہ کیڑو گناہ جو کم ہے جے کدے اساں میلاد منایو تھا پیغمبر جی خوشی یہ کیڑو گناہ جو کم ہے یہ ہی چوندا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص جواب چھا ڈنو جی ما اردت بذلک الا الخير ابو داؤد اللہ دے نبی آؤں چاہیا تو مکہ خیر ملی ونے بھلائی ملی ونے ثواب ملی ونے ان جے کرے نفلی روزہ رکھاں تو ان جے کرے آؤں رات جو سجی رات نماز پڑھندو آیا عمل قبول تھو صحابی آئے پان پر لا سام من سام الابد عبداللہ جے مانو ہمیشہ روزو رکھو ان روزو رکھو ہی کوئی جے ہمیشہ روزو نفلی رکھو ان جن روزو ہی کوئی نہ رکھو عبداللہ جی بکھ کیڑا وئی انج کیڑا وئی بکھ کیڑا وئی انج کیڑا وئی تھکاوٹ صحابی جے کدے سنت کے خلاف عمل کرے عمل قبول کون کندو تے تجھی حیثیت چھا ہے مجھی حیثیت چھا ہے اللہ تعالی دین سادو پیو ہے اہل حدیث اسا الحمدللہ جو کو دین پیش کریو تا انتہائی سادو قرآن حدیث ہر مانو جے عمل کے قول کے قرآن حدیث سے آلو پیش کرے قرآن حدیث تائید کن تھا عمل کناسو قرآن حدیث تائید لتھا کن ان جو عمل مردود آ کال بالکل آسان پہ وہ اللہ جے رسول کے چلے کہڑا تھا وجو قرآن کے چلے حدیث کے چلے این تذہبون کہڑا وجو تھا مانو چندہ ان سے اہل حدیث وارا گستاخن استغفر اللہ کہڑا وجو کوڑا جکا جواب ہر جگہ تے دلیل پیش کرے اللہ جے نبی جے عمل جو پیارے پیغمبر جے قول جو پیارے پیغمبر جی سیرت جو چھا ہوا جماعت گستاخ تھیندی گستاخ تو اوے جن پیغمبر جی سنت کے ان پورو سمجھوا جن ناکافی سمجھوا گستاخ تو اوے نا جن سمجھوا تا جناب کے شیوں دین میں داخل تھی سگن تھیوں نعوذ باللہ اللہ جے نبی کون بدھایو اساں چودا دین مکمل تھی چکو اللہ دے پیارے پیغمبر جے زمانے ہانے کہ اضافے جی ضرورت کونے اللہ جو نبی ہر نیکی جو کم بدھائے چکو جے کو جنت جے قریب کرے جہنم کھاں پرے کرے ہر شے پان بدھائے وائے اللہ تعالیٰ کا دعا گرو اللہ تعالیٰ جس تائیں دنیا میں زندہ رکھے اساں کے توحید سنت زندہ رکھے جڏهن اسان جو موت اچے توحید سنت اسان جو موت اچے اسان جا اے دوست جے قرآن حدیث کا پرے اسی دعا کروں تھا اللہ تعالیٰ انہن کے توفیق عطا فرمائے صراط مستقیم کے سمجھن ان تے عمل کن اللہ دے پیارے پیغمبر جی تباہ پیروی کن انہیں میں اسان جو چھٹکارو ہے انہیں میں اسان جی نجات آئے اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ پان سبنی جو تے وہن بدھن بدھائن قبول فرمائے رب العالمین اسان جا گناہ اسان جو خطاؤں معاف فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین Yeah.
सफ़र जी हद केतिरी आहे? सफ़र जी हद केतिरी आहे मुंहिंजे ख्याल में हक़ीक़त बहितर थी वियो शेख मोहम्मद इब्राहिम भट्टी साहब हफ़िज़ुल्लाह जे करे मौजूद आहिनि। सिंधी में आहिनि त कुझु जवाब पंहिंजे इल्म जे हिसाब सां ॾियां थो। अदा इन में माना जेका बुखारी जी रिवायत आहे त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मील या 3 फरसक जॾहिं निकिरंदा हुआ त कसर कंदा हुआ, त हाणे 3 जेके फरसक आहिनि, हिकिड़ो फरसक माना ईअं चइजे 3 मीलनि जे बराबरि आहे। तंहिंजे करे अक्सर उलमा इहो ई माना दलील वरितो आहे त 509 मील या 16 किलोमीटर जे बराबरि सफ़र कंदा हुआ, पंहिंजे शहर खां ॿाहिरि निकिरंदा हुआ त पाण कसर कंदा हुआ। ठीकु आहे न, जेकॾहिं तव्हां शहर जी हद टपी आहे उन खां पोइ तव्हां अॻिते सफ़र करियो पिया तव्हां कसर करे सघो था, छो त तव्हांजो सफ़र अॻिते आहे। पर हदीस मां जेको सबूत मिले थो उहो माना तक़रीबन 9 मील या 16 किलोमीटर जे बराबरि आहे। छा के गैर मसलक जे इमाम पुठियां निमाज़ थी सघे थी? अदा हर उहो माण्हू जंहिंजे अक़ीदे में शिरक आहे, जंहिंजो अक़ीदो बातिल आहे, जंहिंजो नमाज़ जो तरीक़ो सुन्नत जे ख़िलाफ़ आहे, उनजे पोयां निमाज़ कोन पढ़ी। जंहिंजे अक़ीदे जो बेड़ो गर्क आहे, जेको वहदतुल वजूद जो क़ाइल, जेको जहमिया जो अक़ीदो जो क़ाइल चवे त अल्लाह हर जाइ ते मौजूद आहे, इहो त जहमिया जो अक़ीदो आहे, गंदो ऐं ग़लीज़ अक़ीदो, जेको चवे न ईमान वधे थो न घटे थो, सलफ़ सालिहीन जे इजमा जे ख़िलाफ़, जेको वास्तनि वसीलनि जो क़ाइल, जेके तावीज़नि जा क़ाइल, उन्हनि जे पुठियां कीअं नमाज़ थींदी मूंखे ॿुधायो। कॾहिं बि न अहिड़नि माण्हुनि जे पुठियां निमाज़ पढ़णु, गोया उन्हनि खे इज़त ॾियणु, माना उन्हनि जी ताईद करणु त इहो बि सही आहे। पोइ जेकॾहिं इहे बि सही आहिनि त पोइ असां मस्जिदूं अलॻि छो ठाहियूं आहिनि, छाजे लाइ ठाहियूं आहिनि? पोइ हुनजे पुठियां गॾिजी वञूं न। के नाराज़ 100 दफ़ा नाराज़ परवाह न आहे, जंहिंजो अक़ीदो बातिल आहे, ख़िलाफ़ सुन्नत जो तरीक़ो आहे नमाज़ जो, उनजे पोयां निमाज़ न थींदी, उनजो नालो कहिड़ो हुजे। मैयत जे मथां कारो कपिड़ो जंहिं ते आयतुल कुर्सी कलमो अदा ये कारा कपड़ा जंहिं ते आयतुल कुर्सी लिखियल हुजे, अहिड़े क़िस्म जा कपड़ा विझणु बिल्कुलु जाइज़ न आहे। सादी का चादर हुजे उहा विझी छॾिजे, इन में ख़ुदि क़ुरान मजीद जी बि तौहीन आहे। मैयत मथां तव्हां विझो था ऐं इहो तरीक़ो साबित बि कोन्हे, इन खां बचण जो कुझु माना ज़रूरी आहे, किथे बि सबूत न आहे। अज़ान जो जवाब औरत ॾेई सघे थी? बिल्कुलु अदा अल्लाह जे रसूल फरमान आहे त जॾहिं बि तव्हां मुअज़्ज़िन खे ॿुधो त जेकी उहो चवे थो तव्हां बि दोहरायो, त इहो हुकुम आम आहे। इज़ा समिअतुम, जॾहिं बि तव्हां ॿुधो, उनजे अंदरि औरत बि शामिल आहे, सिर्फ़ु मर्द कोन्हे। जिते तख़सीस हूंदी शरीयत उनखे अलॻि बयानु कंदी, जिते तख़सीस न आहे आम हुकुम आहे त आम हुकुम जे अंदरि मर्द सां गॾु औरत बि जेका शामिल आहे। बर्थडे मल्हाइण अदा बर्थडे मल्हाइण इहो हक़ीक़त में यहूद नसारा जो तरीक़ो आहे, जेको पाण वटि राइज थी वियो आहे। बराए महिरबानी इन खां बचो। कॾहिं मल्हाइनि पिया उस्ताद जा ॾींहं, कॾहिं मल्हाइनि पिया माउ जा ॾींहं। बाबा इहे त उहे माण्हू मल्हाईंदा आहिनि जेके माउ जो हक़ अदा ई कोन कंदा आहिनि, जेके हिकिड़ो ॾींहुं सम्झंदा आहिनि त बसि माउ जी इज़त कई सो त असां उनजो हक़ अदा करे छॾियो। इस्लाम जे अंदरि इहे ॾिहाड़ा मल्हाइण साबित कोन्हे। सुभाणे तव्हां कीअं रद्द कंदो, कीअं ॿियनि जो रद्द कंदो? ये अहले जेके माना शिरक, जेके यहूद ऐं नसारा, उन्हनि जो तरीक़ो आहे बर्थडे मल्हाइण ऐं जेके ॾिहाड़ा मल्हाइण। इस्लाम जे अंदरि ॾिहाड़ा ॿ ई आहिनि, हिकिड़ी ईद उल फितर, ॿी ईद उल अज़हा। हिंदुअनि खे होली या ॾियारी जी मुबारक न अदा बिल्कुलु सही कोन्हे, छो त हुननि जा जेके माना ॾिहाड़ा थियनि था उहे शिरक ते मबनी आहिनि, जंहिंमें माना शिरक बि आहे। तव्हां मुबारक ॾेई माना शिरक जी ताईद करियो पिया। अहिड़ी असांखे रवादारी न घुर्जे, जंहिंमें शिरक हुजे असांखे बिल्कुलु अहिड़ी रवादारी न घुर्जे। 100 दफ़ा के नाराज़ थिए परवाह न आहे, पर ॻाल्हि उहा कबी जेका शरीयत मुताबिक़ हूंदी। अखियुनि जो कसम खणणु, अदा अखियुनि जो कसम खणणु इहो बि किथे सबूत हिन जो न आहे। ठीकु आहे, अखियूं बि मखलूक आहिनि न, अख बि मखलूक आहिनि, उनजो कसम कोन खणबो। हा, अल्लाह जो कसम, अल्लाह जी इज़त जो, उन सिफ़ात जो कसम माण्हू खणी सघे थो। तंहिंजे करे उलमा क़ुरान जे कसम जी इजाज़त ॾिनी आहे, छो त क़ुरान अल्लाह जो कलाम आहे, अल्लाह जी सिफ़त आहे, उनजो कसम खणी सघे थो। पर बहितर आहे त माण्हू सिर्फ़ु अल्लाह जो कसम खणे, अल्लाह जी सिफ़ात जो कसम खणे, अल्लाह जी इज़त जो कसम आहे खणी सघे थो, लेकिन मखलूक जो कसम नथो खणी सघे। इहो शिरक आहे। वुज़ू जे लाइ गैर मुस्लिम जे बर्तन जो पाणी इस्तेमालु करणु हतल इम्कान बचियो वञे, पर जेकॾहिं मजबूरी आहे, जीअं अल्लाह जे रसूल सफ़र में हिकिड़ी औरत हुई जेका सांदारी माना खणी पिया आई, उन मञा वुज़ू कयो। उहा औरत मुशरिका हुई, उन सांदारी मञा 500 गुरा जेके माना वुज़ू कनि था, त मजबूरी जी हालत जे अंदरि तव्हां करे सघो था, वरना पंहिंजा बर्तन पंहिंजो पाणी उनखे इस्तेमालु कयो वञे।